Menteri nombak dua kari Narendra Modi ula ajing keren haga jing lang jongka G20 ha Brazil dagi jing pengkraw jing jongka Global South. Menteri kita nat po yeng Ahmed Shah ula ong bagari kalayo jing job kraw na kebanta man penduna jing ki haki babun ki jaka ki badon jing ma. Menteri nombak dua ke UK Keir Starmer ula penmana jing keren na kebanta ke free trade agreement bat ke India haka basdang jung Senaman 1. International Film Festival of India kabasan posan kan sedang lasyai kesi hagowa bat kembeteng hadu ka apratarik mantap bunah. Kanong tiat bakan sai jongkari ka Shafili Verma kalalong shabar na kinhun hi kan ringwut ki thei lek kai jongkari nak manta ka UDI series kamalong ha umanai banwan ha Australia.